But thank you, Mr. Masolani. Mr. Masolani is my colleague at the Sesotho Literary Museum. So we are next door neighbors in this building. Thank you. And even got to the office, and he said to me, there's something that I do not like, and what I do not like is unfair labor practice. And he showed me an SMS from his phone that was sent by another colleague in confidence. The SMS indicated to this colleague that don't be worried. With your work, it is safe. Why didn't we have the same SMS to be sent to Shuping, to be sent to all other colleagues to working with us? I remember when I came here in 2006, the late Major Ensling said to me, you know, within Dr. Otto, if you write to him an email and say to him, Dr. Otto, this and this and this in 2 lines, he's going to respond appropriately, but he's going to give you 2 volumes of 100-page documents just to explain to you exactly what he meant. So you must always be prepared to listen and be able to read. And that is why he may not have realized that all the ways, the footprints that he has had, the love of word, the love of books, the love of writing, has basically rubbed off all of us, that we look back and say, here is the book working all the time. And if you could really recollect all the ways that he penned over the years, I'm sure you can agree with me that we can have volumes and volumes of hundreds of books out of all of that. And for me, I know that we were saying, I'm not going to talk about work much, but we said, everybody else must take a leaf out of Ndate Otto's wisdom in terms of writing proposals and submissions. You know, when he writes a submission, that submission can only turn back if there is any agenda. But mostly it will be so comprehensive, elaborate, and straight to the point, and it will even give you the achtergrond van Dyden, and it will date back to 25 years ago, probably before you were born. So that's how brilliant he has been. And we want to say that you can tell from how somebody walks. I have never seen him dragging his feet like a Gesmurfana, all the time. He's always in the rush. She's from Italy. And this one is from a place in Mafwat. And then the lady here is from France. Actually, he lived in Netherlands for some time. And over to you, ma'am.
ons neem nou oor en weer. Papa, kyk ander kant toe. Ja, jy trek in die mense hier. Ja, was dit met jou? Ja. Ja. I like it. Pray for Africa. God the Father, Son, can we reach down and bless all us from heaven above, and when now tomorrow leaves, and he sweetly sing, pray for peace in Africa, from our living God, tell the love of Jesus by hills and waters. God bless Africa and her sons and daughters. En nou moet ek maar vandag namens Otto praat gewoonlik want daar's net 3 goed wat ek wil sê. Die eerste een is ook wat aansluit by die triomftog. White van die kerk kom in die stad vandag aan. Dit is vir my simbolies dat Otto ook 'n reis het wat hy moet hanteer en ons hoop hy kan weer terugkom na ons huis toe. En dan wil ek ook in sy eie woorde sê toe ons nou hoor hy het kanker en hy sal nou nie die maand op die radio kan praat nie, toe sê hy in sy eie woorde hy moet nou ophou met hierdie uitsaaiings. En dis nou ons sien dit regtig hierdie diens as 'n diens wat 'n nuwe deel van die reis is, maar ons glo dat die Here elkeen van ons in hierdie pad sal bystaan en dat sy wil kan geskied. We weten wat die conclusie. Onder Lichtenberg was een kinderlijke ervaring bij uitnemendheid. En dan wil ik maar op mijn lippen bijt. Dan 3 dagen voor zijn dood. Toen is Danila en Marisa en ik in kamer 14 van de oncologie-zaal bij de kliniek en toen zei Danila, zal je alsjeblieft mijn laptop brengen, ik wil nog historische kant aantekenen maken. Hij was een archivaris bij uitnemendheid. Ons staan verslaafd. Hij was een zachtmoedig mens. Al wat onze woorden kan zeggen, ons keer zijn nagedachten. Kom ons bid samen. Want soos jy, maar dis juist hier waar die Here ook vir ons op die weer kom herinner aan, staan vas, moet net nie weghardloop nie, sien, kyk en beleef, hoe dat ek vir julle ook weer 'n nuwe toekoms gee. Papa? Daar was hier genoeg kersies. Ek het dat 10 getel. 1, 2, 3, 4. Nee, dit is gewoon nie. Die plek om my brand slaan. Wat wil jy vir vra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wat? Papa, die camera om ons te draai met die lens kyk. 1, 2, 3. Omdat jy verjaar. Although we mourn his death, we believe he lives without the pain, without the cancer. He is able to speak again, swallow again, and walk again, because he is with God, and he lives with God because God lives. Thank you. And watch us, God bless us.
was so 'n versie wat ek geskryf het, wat die inspirasie wees, wat kan geen mens sê nie. Maar toe dat ek my terugdink, ek is net in een gedig in die Afrikaanse letterkunde verewig, en dis ongelukkig 'n gedig wat man nog meer as 16 ouderdomsbeperking het, deur die befaamde digter professor Henny van Coller, met die titel Nalen. Nou ek sal nou 'n gesuiwerde weergawe van die gedig voorlees. As ek reg onthou, was dit ergens hier in die vroeë of middel 90's wat hy hom sou geskryf het. Ek is ook nie seker of hy in sy digbundel verskyn het nie. Maar die titel is Nalen. Vroeger wou 'n beroemde skrywer skamper weet, het oom Nien toe ou DFM se pyp gemeet. Wat 'n skande as die feit in Dr. John se GAL ontbreek, sodat jong skrywerdigters direk van kompetisie kan vergeet. Terloops, sou julle belangstel in my onderbroek, of is dit net manuskripte wat julle soek? Vandag kom hy en al die ou vergete snare en smeek stramknie, dat Nalen asseblief tog moet beware hulle manuskripte, liefdesbriewe, dagboeke, tekste en selfs die motgevrete, godvergete reste. Eers was die groot baas 'n dik professor dokter. Nou swaai 'n tuinkabouter daar sy septer. En loop jy in die gange na 11 uur saans, ontmoet jy Warempel nog vir G.A. Frans. Maar glo die ergste wat die noodlot jou kan bring, is dat Piet Nien se spook vir jou begin te sing. So dit is Henny van Coller se gedig, en ek voel my vereerd dat ek as hoof newenkarakter syne die tuinkabouter in die gedig kon figureer. Nou my eie rympie lê, miskien is baie minder pretensieus en baie minder literêre gehalte, maar dit as opskrif gehad kurator. Wie sal tog ooit poësie kan maak van 'n werk so prosaïs as wat hy doen? Het hy maar die aarde bewerk, armes gevoed, siekes verpleeg, verlorenes van hoop bedien, dan was daar 'n troubadourlike lied uit sy lewe te haal. Maar nou hou hy hom met die stoffelike besig, met dinge wat reeds vergaan het en slegs verganklike spore dra van vergete mense en tye en dinge, gedagtes en waardes wat reeds tot stof teruggekeer het. Nou hou hy net noukeurig boek van die goeie en die kwade en waak oor die minuskule, die vermaledeide gene van die verlede wat hy toekoms noem. Prosaïese stof vir die poëet tot digter nadenke.